Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. V čast nam je, da imamo danes v naši družbi prav posebnega gosta. Dr. Emil Kušec je namreč doktor kiropraktike in ne samo to, še mnogo drugega. Kot boste lahko videli na fotografiji, smo kar takole zajeli, saj je bilo lažje. Sicer je bil tudi gost na sloviti oddaji Dr. Oz preko luže in je tudi človek z nadnaravnimi sposobnostmi. Če boste pošli pogledati na YouTube, boste lahko videli marsikateri posnetek, ki vam bo povsem nenavaden oziroma razum vam ne bo dovoljeval, da je to pravzaprav sploh mogoče. Ampak, ali čudeži obstajajo nadnaravne sposobnosti, se jih lahko človek ponovno nauči oziroma se jih spomni. O tem bomo govorili danes. Lepo pozdravljeni in dobrodošel. Najlepša hvala za odziv. Iz Zagreba prihajate v našo družbo, kaj ne da? Ja, direktno. Evo. Zelo smo se navdušili, ko ste sabo prinesli tudi tole kristalno kroglo, tako znamenito, kot se jih mogoče spomnimo, kaj so včasih vedeževalke uporabljale kristalno kroglo. Ampak kaj je pravzaprav resnica kristalne krogle? Kaj to pravzaprav je? Kakšen pripomoček? Da, dobro ste rekli, pripomoček. Spominjali ste u uvodu nešto nadnaravno. Manje više ljudi sa svojim rođenjem dobiju pravo i mogućnost da spoznaju prirodne zakone. Ovo i sve ostalo o čemu ćemo večeras pričati nije ništa drugčije nego što svaki od nas može. No, Niki Lauda je jedan, recimo Goran Ivanišević je jedan, vaša skijašica je jedna i tako dalje. Vaš skakalec je jedan, što znači postoje ljudi koji se opredijele za nešto i unesu apsolutno sav svoj smjer upravo unutar života. Što znači, ne odstupaju. Prosječan čovjek si takve stvari jednostavno ne želi dozvoliti ili mu ne padaju na pamet. Zato jer ga je briga kako će raditi, kako će jesti, tu je obitelj i što drugo. Ovi ljudi su malo drugčiji. Takole, bom poskušala povzeti. Skratka, dr. Emil Kušec nam je zaupal, da vsak od nas se rodi z določenimi sposobnostmi, z določenimi talenti in od njega je odvisno, kam jih bo usmerjal oziroma ali bo to tudi razvil. Zaupal je, da imamo dobre smučarje in da vsi imamo nekoga, vsak ima nekaj, v čemer je seveda dober. In ko govorimo mogoče o nadnaravnih sposobnostih, to pa načeloma niso tiste stvari, za katere bi se človek odločil, ne pade jim to na pamet, ker se ukvarjajo raje z drugimi stvarmi. Spomenuli ste kuglu. Kugla mora biti isključivo napravljena od kristala. Sam kristal je mineral koji spada u ovaj fizički nivo, jer imamo nekoliko tih prirodnih nivoa. Fizički, astralni, mentalni, budički ili Kristov i recimo nirvanički. Torej, imamo več nivojev. Mi živimo na fizičnem nivoju, potem imamo kasneje še, imamo še gor astral in tam ni material, tašen kot je, se pravi astral, mentalna raven in tako naprej. In kristal, torej pripomoček, je povsem na materialni ravni. On je posrednik između, jer naša svijest kad komunicira na fizičkom nivou, isključivo je vezana za fizički nivo. Torej, gre za pripomoček, ki nam omogoča komunikacijo med različnimi nivoji. Tako. Da bi ušli u astralni svijet, također moramo biti spremni. Za to postoje treninzi, kao čovjek ne može nakon, 10 istrčanih 100-metarskih dionica odmah ići na maraton. Dakle, mora u noge nabiti jako puno kilometara. Tako i za sve postoje vježbe. Naravno da talentiraniji puno brže dođu do nečega, ali svi ostali mogu doći do toga. Se pravi, karkoli vi želite v življenju početi, za vse se je treba natrenirati. In kot se mora športnik natrenirati, da ima močne noge, močno atletsko telo, se mora tudi oseba natrenirati pri delu z pripomočkom, ki ponuja komunikacijo med različnimi nivoji bivanja človeka. Tako. Što znači,
da bismo otišli na astralni svijet, odnosno astralni nivo, trebamo naći način kako otploviti svjesno. No, stanovnici koji također žive kao u ovom svijetu, zato kažu paralelni svijetovi, znači stanovnici koji su tamo ili zbivanja koja astralnim vidom možemo doživjeti, često puta, ako nismo utrenirani, ne znamo to donijeti iz astralne svijesti u fizičku svijest. Torej, zelo je pomembno, da se mi res tukaj natreniramo in da smo samozavesti oziroma pri znanju, ko gremo iz enega sveta na drug paralelni svet, se pravi na drug nivo, in sicer da znamo tudi iz astralnega potem nekaj prinesti nazaj, se pravi na materialni nivo, znanje in vse te zadeve. In vsak ima svoj način, kako torej priti, zaplavati v ta astralni svet. Tako. Oni koji nisu utrenirani, znači često puta se i nekim ljudima dogodi da im se desi astralna plovidba, kad ste već rekli, jel? Da se zaplovi tamo. Čovjek kad se vrati, to je kao sa snom. Mi najčešće, snovi su dio naše noći. Znači, naša svijest je isključena, naš veliki mozak, ali funkcionira naša podsvijest, mali mozak. Torej, ko spimo, smo spet v eni drugi fazi. In obstajajo ljudje, ki v ta astralni svet, recimo po nekem naključju oziroma nenadzorovano zaplujejo za nekaj trenutkov. Verjetno se to dogaja tudi meni, ker mi mnogokrat uspe, da za misli premaknem kakšno stvar, pa ne vem, kako se mi je to zgodilo, ampak vem pa, da so bile moje misli. Ne znam pa tega zavestno uporabljati. To je to. Tako je. I često puta ljudi kažu, spominju intuiciju. Nešto što je unutar nas i hoće se intuitivno ponašati, što u pravilu nije dobro. Zašto? Jer sa tog nivoa, kad donesete svijest koja je bila u astralnom, doslovce kao da ju prenesete u fizički, ta svijest donese drugčiju informaciju ako je ne znamo čitati. Može biti recimo kombinacija 1, 3, 9 brojke, mi je vratimo sa 9, 3, 1. To je ogromna razlika, znači kriva interpretacija. Se pravi, govorite, jaz upam, da bom tole prav prevedla, da sem prav razumela. Govorite o intuiciji, da intuicija je lahko včasih popačena. Jer je također dio astralne projekcije. Aha, zaradi tega, ker ne znamo upravljati astralno projekcijo. Tako je. In to recimo na teh stvarih, ki jih imate tudi vi, izberete pravi pristop, se pravi, kjer te stvari niso popačene, kar pomeni, da naučite ljudi, kako se obnašati v astralu, zato da ne pride do popačenih informacij, ampak tiste ta prave v materialni svet. Tako je. To je kao staviti nekoga ko nikad nije bio na smučkama, na smuči i neka ide, ne znam, niz pravi spust, naravno da neće izdržati 10-15 metara. Tako, torej, to je kakor da bi nekoga, ki v življenju ni smučil, dal na smučke, pa en breg dol, pa naj se spusti, itak da mu ne bo rata. Ok, razumem. Znači, kada smo u djelomičnoj komunikaciji sa astralom, koristimo, pošto još uvijek nismo u mogućnosti preklopiti se, jer nažalost ljudski je zaposlen mislima. Torej, človeški je zaposlen z mislimi. Prezaposlen. I te misli nam uvijek smetaju u životu. In te misli nas pravzaprav tako zaposlujejo, da nam smetijo v bistvu življenje kot tako. Zato sve škole ili svi smjerovi tih paralelnih učenja nastoje te misli zaposliti. Torej, zato vse šole učijo na način, da misli zaposlijo z nečem. Tako je, poput pčele, recimo. Pčela da bi natovarila svoj ruksak sa pčelenim tim segmentima, ona mora 1, 2, 3, 5, 10 cvjetova obići. Ali ako joj se pruži jedan cvijet ili na jednom prostoru, toliko te hrane, odnosno tog cvjetnog
cvjetnih pomagala koja ona crpi, ne treba ići na 10 cvjetova, naći će sve na jedan. Tako. Torej, čebelica lahko gre na 10-20 cvetov zato, da bi napolnila njen nahrbtniček, ampak če bo pa prišla do une rožice, ki ima pa tega dosti, bo pa tam ostala. Tako. Tako. Znači, astralni nivo je dio nečega što se dešava paralelno uz fizički svijet. Što znači, kad se koncentriramo na kuglu, naravno da razna svjetla koja dolaze s ovakvih strana jednostavno remete ono što se može doživjeti. Ali da smo planirali nekome pročitati ili mu reći nešto, dakle, on se javi na telefon, mi ga prihvatimo i pitanje koje on traži pokušavamo ga riješiti preko kugle. Zanimivo. Torej, če nekdo pokliče po telefonu, zmeri želite pomagati, se pravi rešiti ta problem, ne? Tako. Mislim da pitanje je bilo nešto o telekinezi. Ja u ovom trenutku mislim da sam spreman napraviti nešto drugo. Također je tamo je bila i moram se malo umiriti, evo ga, već ga osjećam kako stvar raste. Takole, jaz vam bom med tem časom vikar, bom jaz govorila našim gledalcom. Torej, evo, mislim da je vrijeme, radi se o materializaciji. Znači, čuli ste, svi također možemo neke stvari raditi, a najlakše i najčešće se mogu dešavati stvari kad ih, evo ga, jel? Materializiramo. A lahko pridem bliže? Dođite. Evo, sveti prah, vibuti. To je, ali gledajte, dakle, moja svijest je morala preći u provete, ne? Mislim, cijelo tijelo je prošlo projekciju iz fizičkog na astralni i opet se je moralo vratiti nazad. Znači, vraćanjem u ovaj svijet dešava se snažno trenje. Kao kad meteor prolazi kroz našu atmosferu, ta atmosfera, odnosno vidi se kako se zapali taj meteor, odnosno kad prolazi kroz elektromagnetno polje Zemlje. Tako sam i ja morao izaći iz svog elektromagnetnog polja na astralni nivo da bih se ponovo mogao vratiti u isto polje. Gospod dr. Emil Kušec je tale trenutek prešel iz materialnega na astralni nivo, kjer nam je demonstriral materializacijo svetega prahu, se pravi materializacija iz nič je nastalo nekaj in v temu je tudi čutil kot neko turbulenco, recimo kot z meteorjem je tudi primerjal vse te stvari. Danes smo že govorili torej nekaj o telekinezi, nekaj o materializaciji in gospod Nič obljubil je rekel, če se bo zgodilo oziroma če bom začutil, če bom lahko prišel na astralni nivo, potem se bo to zgodilo. Zdaj, nekateri bi... Na astralu, znači, da bi se ovo moglo dogoditi, vi morate maksimalno vladati astralom. Odete tamo, sve napravite na astralu, spustite se na fizički nivo i tog trenutka se desi aktivacija. Recimo, kabalisti to zovu iz ketera u malkut. Mi jednostavno kažemo iz astrala na fizički nivo. Što znači, kao da s njemačkog jezika određene stvari prenesemo na slovenski. Ali ako ne znamo ni njemački, onda ne znamo ni što je netko na njemačkom govorio, pa ga ne možemo prenijeti niti na slovenski. To je isključivo prijenos s jedne na drugu, odnosno energetski nivo. Tako. Se pravi, tukaj gre za povsem zamenjavo nivoja, torej iz astralnega na materialni. Primerjal je to kot recimo iz nemščine v angleščino oziroma v slovenščino prevod. In kaj je tukaj pomembno? Pomembno je, da znate se obnašati, vladati, živeti tudi v astralnem nivoju oziroma na astralnem nivoju. Tako. Odlično. In to je zdaj prah, ki je prinešen iz astralnega nivoja. Može se osjetiti miris. Radi se isključivo, to je kao da sa ručnom kočnicom vozite.
znate kako Ferode, još uvijek, dakle, stvar je trenja, stvar je spaljenog. Trenje, Jer kad se tere, onda dolazi, znači, do nekakvog žarčenja, do nečega što se može napraviti na ovakav način. Se pravi, ko pridemo torej iz astralnega nivoja na materialni nivo, pride kot do nekega žarčenja, kot da bi se trenja, kot da bi se potem to, in tudi zelo zanimiv von je tega. Kakšni ljudje bi zdaj rekli, wow, zanimivo, kaj se vse dogaja, ampak hitro potem pridejo do tega, ne, pa to je bilo kaj iz rokava ali pa kakorkoli pa že. Kamera cijelo vrijeme prati moje ruke, ja se nadam kako to... Vidio sam da i vi gledate u moj prsten, ali u prsten ne stane ništa. Razumijete, da bi mogao staviti nešto u prsten, pa jer sam s desnom rukom u pravilu, ja sam desnjak. Dakle, svi oni kojima je desna ruka noseća, takve stvari rade desnom. Oni koji su ljevičari rade lijevom rukom. Torej, ves čas smo ga tudi snemali v roke, je povedal, ni za desno roko, ker ima gor prstan, pokazal ga je, da ni ničesar notri. In zanimivo, se pravi, za levo roko delaš, če si levičar, za desno roko delaš, če si seveda tudi desničar. Ali obstajajo nadnaravne sposobnosti, ki jih lahko ima človek? Odločite se sami, odločitev je vsekakor vaša. Ali se lahko vsak nauči obvladati astralni svet, tudi če nima talentov za to? Na početku sam rekao, nekome je puno lakše doći ako je za nešto talentiran. No, po rođenju svi smo dobili pravo po Bogu da ovo što je dio prirodnog zakona svatko od nas može. Torej, vsak od nas lahko, zgolj da je res, da nekateri vse to veliko lažje osvojijo, ker dobijo neke sposobnosti, neke talente že ob rojstvu. Saj tudi, če nimate posluha, ne znate fajn pet, ampak če ste pa fajn hodili v šolo, se vam bo pa to tudi zgodilo. Tako. Krasno, odlično. Upam, da bomo kdaj še govorili o telekinezi oziroma o zelo dotičnih vseh teh tehnikah, kako torej priti na astralni nivo. Ja se slažem s vama, dapače, napravit ćemo onda jednu emisiju isključivo o telekinezi, pa ćemo pričati o telekinezi, o načinima kako neke stvari od malih do velikih, pa ćemo probati možda i u studiju nešto napraviti. A tada ja ću donijeti, jer kad je ovako svjetlo, onda treba napraviti sa crnim samtom ili svilom zaštitu da nema nikakvih odsjaja od predmeta, pa ćemo pustiti nekoga da nazove. Naravno, često puta se zna desiti, to ste dogovorili. Ja nikada ništa ni sa kim nisam dogovarao kad se radilo o karmičkoj karti, jer sam velika većina Slovenaca me pozna. Dakle, karmička karta je nešto što preko čega se također može apsolutno sve dokučiti o svakoj osobi na ovoj planeti. Odlično, najlepša hvala. Torej, dr. Emil Kušec je zaupal, da bomo enkrat govorili oziroma pokazali mečkeno tudi kroglo, celo lahko boste poklicali, bo kaj zaupal, tudi karmično karto nam je pokazal. Skratka, govorili bomo tudi o telekinezi, kaj poskušali premakniti zgolj za našimi mislimi, pestro bo. Ostanite v naši družbi, še kaj več pa na www.klepetobkavi.si, tam lahko najdete članke, ki jih morda ne najdete nikjer drugje. Naj vam bo svet lep. Hvala lepa. Enako.